Malo telespectadores Gemen TV. Episódio idane ita koliwo ituan konaba laleha purgatório ho inferno. Parte serselu kita kolia konaba morige mundo e purgatório ho lalehan, mas be badala idane ita kolia fatin tolune lalehan purgatório ho inferno. Malo será parte idane ita foti hosi Catecismo Igreja Universal, Igreja Católica, artigo Sanulu Resin Rua, número Rihunida, Rua Nulu Resin to Rihunida, Tolu Nulu Resin Hito. E anaba, qualia conaba, seja português carik, de kata creio na vida eterna. Hafir e amores rohan lae. Maluk será? Ita tene kata ita nemores hanesan ema fiar nain, ema cristão, ema católico. Ita tene kata ita nemores e mundo idane ramata moris idane ho mate. E wahira ita ramata ita nemores e mundo idane ho mate. Ita tene kata ita nemata los fimba bototo. Maibe ita nemate hanesan fim ba ita ne atividade bototo. Iha morisi nian iha mundo idane, mai be idane lori ita ba hamutu ko Kristo. Tamane ita dihan katak mate hanesan moris nia rohan, iwain hira ita se moris e mundo idane, ita nakloke ba buat hutu. Ita bele halo buat diak, bele halo buat tat, ita bele simu maromang nia grasa, bele lakohin maromang nia grasa, bele filooi ma maromang, bele filakotuk ba maromang. Mai be quando ita mateona, lai ita buat selu kida ita bele halo. Nebe, ita dihan katak, ita hanu infira fale, quando ba mate Jesus Cristo, qualia da hira, ida vai hira Jesus Cristo for exemplo, quando ba hahalog dia, liurai nebe hare Lázaro la dia, Lázaro ikus mai mate tambaham laha. Então Lázaro balalehan e ema rico idane ba inferno tamba nia lahare Lázaro. Idane parte ida. Parte selo Wahira Jesus atu mate he cruz. Ia nau ten rua nebe ida prega Jesus ne liman caro. Ida prega Jesus ne liman los. Wahira nau ten ida nebe Jesus ne liman los de hamba Jesus. Nai. Wahira ida tama hita ne reino. Ida simu mosau ia hita ne reino. Jesus de ankeras. Agora quedas o tama hamuto ko hau ia reino lalehan. Maluk sira ida ne kolia mamos konaba juízo ba ema ida katak justiça final ba ema ida que nebe mate algo será oida ne ita tamato ko di hare oitoan ko na ba lalehan condição ida ba sira nebe mate ya ne maromang ne graça no durante sira ne vida sira ne tempo e mundo ida ne sira morje mundo ida ne sira habelon malu ho maroma sira fo tempo ba maroma sira hadomi maromak, sira halo tira maromak de vontade, ila halo buat taat barak. Ema sira ne ita dehan kata, sira wahira mate, sira nia clamar, ba keda samutu o Cristo, iha reino rohan la eklalehan. Idane ita bele hare iha carta São João ninian, João ida, capítulo tolo versículo rua, e ita bele hare mos katak, e a parte selu ema nebe mate ho clamar mos mate ho fiarmetin nia si hare maromak ho nia oina rasik nebe português dehan katak face a face neita hare iha 1 Coríntios capítulo sanulu resentolo versículo sanulu resen rua maluk sira reino ema nebe mate ne clamar tama reino la lehan atu dehan katak ema ne perfeitamente nia ligado ao Maroma Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo. E nia comunhão ainda ita dihan kata nia moris e mundo ainda nia lao saketa kinyan hosi nai Maroma, mas be pelo contrário, nia moris e mundo ainda mas be nia tede kata nia Maroma nian, Maroma mak fo moris bania, nia fo tempo atu halo badia barak tuir na Maroma nia karak, nia habelun ho malu ho nai Maroma. E nia tene kata buat hodo nia tingster halo diak. Tama mundo ne maromak ninian, moris ne maromak ninian, tempo ne maromak ninian, lai buat tidak nebe laos maromak ninian. Tama ne ema hareba buat cerne hotu, ni ho harai kan teb debes, cuidado teb debes, ni hadomi teb debes na maromak,
ibu ka halo dit buat tebe dia, kalau dit buat tebe los, tambah buat hotu maromak ninia. Então, ema nebe, moris mundo idane, nia hanuin, nia preocupa ho nia halok sira, atau hakribi buat nebe la dia, o di hanuin dit buat tebe dia, hanuin dit maromak, ema ne, ita dia kata, nia soi dune barreino laleha. Maluk sira, Kristo mate he cruz, mata nia fakar nia ran, atau hamos ema ne klamat, atau perrua ema ne salan sira, ini ha karakter tebes. Atau ema hotu, tama hamuto ko nia iha reino rohan laek lalehan. Maluk sira, Jesus Cristo mai hosi lalehan, Jesus Cristo mai atuluri ita hotu fila balalehan. Yang maluk sira ita kolia tiha wana lalehan, fating solo ko rohan laek nebe, ema hotu nebe hola parte, belun, halo belun, moris hamuto ko nai maromak, ikus mai sira ne klamar to iha lalehan. Tuir mai maluk sira ita hare kona ba purgatório. Catecismo Igreja Católica é igreja hanorin saída kona ba purgatório. Nebe tuir bot nebe igreja hakerk e catecismo Igreja Católica ninian dehan. Igreja bolo purgatório fatin purificação ikusenian ba ema fierna em sira nebe mateona maibe sirania clamar se precisa hamosan, siranya salan seia. Maluk sira, de atu dehandet maita katak, ema hot sei mate, mai be balo mate ho clamar mos, mate ho nai maromak, mate ho ahalok diak, mai be balo nebe ramata sirane vida laos ho dia, buat balo nebe todan rumah sira sei lori hela, la consegue dame malu ho ema, la consegue perdua malu ho ema. Atu mate sedau ke iha perdão total bani ema ruma nia lori hela toda nuan ruma então maluk sira purgatório tuir descrição iha catecismo Igreja Católica dehan katak ne purificação final faten ikus nebe ema nia clamar tama iha neba odi hetan castigo an ruma odi hamos nia salan sira tamba molok nia mata nia la consegue atau hamos nia salan hirak ne. Da maluk sira, nebe dihan katak ahi purgatório, neba ema sira nebe mate mai be ho hela sala ruma la consegue atau hakribi hotu. Ida ne fo hanuin mos maita katak ita nebe mak sei moris hakara kala kohi ita dihan katak seita hanui ita ne maluk sira nebe ita desconfia que ita sira ne clamar e ahi purgatório, correto? Ita precisa halo buat ruma. Ita la bele husi que la rei. Então, igreja apresenta mas ita halo ruma nebe ita bele halo, atu bele tulun maluk sira nebe clamar seteros e ahi purgatório ninian, e a purificação final ninian. Atu sira neteros ida ne maromak bele haparak, atu sira ne tempo ida ne bele ramata lalais, atu sira bele to iha reino lalehan. Nebe iha livro Macabeus capítulo sanulo resen rua versículo hat nulo resenen iha neba dehan katak Macabeu o Judas Macabeu husu esmola ida hala sacrifício ato bele hamos clamar sira nebe seteros ne salam ato sira bele tamalais iha reino lalehan maluk sira nebe desde Antigo Testamento ita dehan katak Judas Macabeu nia começa coliona com a purificação ou coliona com a purgatório. Então, ema sacrifício, ema na igreja apresenta, a igreja convida, ita nebe se mores, atu halo ita nia sacrifício, nebe iha ne teme buatira nebe ita precisa halo, atu bele tulun clamar sera nebe teros iha ahi purgatório nia. A halo sera nebe ita precisa halo makida ne, foi esmola, halo ita nia indulgência e obra caridade, penitência, sira nehoto atu hanoi clamar sira nebeterus, oita ne sacrifício ne caridade sira atu bele tulun habarak lalai sira nia terus nebe sira precisa halo e hai purgatório, atu sira bele livre lais balalehan. Tamalu sira purgatório fatim purificação final. Ita hoto atene katak wahira Cristo mate tiha nebe ia tempo sira liba ohin loron tempo moderno ita ladun ronona doutrina ida ne mai bedian katak wahira Jesus Cristo mate liu loron tolu e Jesus Cristo tumba sobu limbo
atu liberta clamar sira nebe terus ia limbo atu lori sira balalais la lehan. Tamaluk sira mai ta hoto hanoi fila faliba. Ita precisa halu itani sacrifício, tamba ita la corri, ita ne maluk sira nebe clamar terus dia purgatório ne, bele terus cleo demais. Ita nebe simores. Ida hadia ita ne halok ba, muda ita ne vida, hadia ita ne comportamento, muda tuir maromang ne akara, rua halu ita ne caridade sira, hanoin maluk sira nebe mateo na mebe sine clamar se terus ia ahi purgatório. Maita harohan atu sira nebe taman ala lehan, harohan daet maita tulunita, mai beita nebe simores, ita harohan basir nebe clamar terus ia ahi purgatório. Malok telespectadores Gemen TV, iko siliu ita kolia konaba inferno. Malok sira, dala barak ita hanuin katak, tembuhin loron ema la precisa kolia konaba inferno, tamane halo tauk ema. Ema halo diak tamba tauk, laos halo diak tamba consciência. Mas malok sira, hakara kala kohi. Ita reconhece katak Jesus kolia dala barak konaba inferno. Nabe inferno, condição da nebe, wen hira ema atomate, ema leiha fiar total ba nai maroma, ema leiha domim ba nai maroma, leiha domim ba manuale sira, nia atomate, ni ela consegue arrepende ni nia halok sira nebe contra nai maroma, contra nia maluk sira. E maluk sira, ia São João, 1 João capítulo 3, versículo sanulo resin hato, sanulo resin lima, kolia kona ba, leiha salafoer da nebe lori ema ba morisa rohan laik. Kata salafoer hototo, lori ema ba condenação eterna. Lori ema hototo, hadokan, separação total, ho mai maroma. E leiha salafoer da nebe lori ema ba moris. Ema hoto nebe moris salafoer, kata ema ne mateona ba nai maroma. Ida, nia mate banai maromak tamba nia la hadomi nai maromak, nia la reconhece maromak kanzania nai, e seluk tamba nia la consegue atu hadia ni vida tuir maromak nia hakarak. Maluk sera, e a parte lobo kira nebe itabele hare kata Jesus kolia konaba ahi inferno nia. E neba ita hare parte ida. Evangelho São Mateus capítulo sanulo resentolo versículo hatnulo resinida to hatnulo resin rua. E neba Jesus kolia, ema sira be hanesane, se soe ba ahinebe, se la mate, no ihaneba sira se run nehan, sira se halerik, sira se hakilar. Ha foi niha Mateus 25, capítulo hatnulo resinira, ihaneba Jesus dehan, saite hosi hau, imi nebe haloat mak barak. E se soe imi ba ahinebe se la mate. Maluk sira, ida ne descreve mos katak inferno ia. Tamane maluk sira, mas ita hanu infila fali katak, inferno é separação total. Ema nian ho nai maroma, e ema la preocupa ato halodia tuir maroma ne hakara, e ema contente de todo halodia buat nebe halo ata dau, mas be la hater tuir katak ne contra maroma ne vontade, e bele separa ema totalmente hosi nai maroma. Maluk sira, nebe mas ita hanu infila fali ba, kata buat hotan be igreja hanore, sira ne laos inventa. E buat nebe maka ita reflete ose livro Catecismo Igreja Católica, ne laos mai hosi botselo, mai be sira ne hoto, fote hosi credo. Hau fiar maromak mesa kidare. Nebe credo tomak ne ita heta ne livro idane, então livro idane mak explica buat hoto detalhadamente quando ba ita ne fiar. Então maluk sira, mai ita fiar e amoris rohan laik. Se ita fiar e amoris rohan laik, ita fiar kata maromak mak fo amoris rohan laik ma ita, maromak haruka ni Jesus Cristo sai ema, mai hamutu ko ita, buka tu irita, atulore ita fila balalehan. Maromak kakara ita balalehan, e se ita salaki karik, la tuira los, maromak ni akara, ita precisa purificação karik, ita ne clamar tama ya hai purgatório, mai be, se ita ni ne vida, ita ne halo sira, fila kotuk totalmente banai maromak. Ita la hakribi tene sala sira, ita la arrepende tene halo sira, ita la consegue atu hadia, e kusmai, ita ne clamar tama ya hai inferno. Maluk sira, hoi dane hau hakara kata convida maluk sira hoto. Ita ia fula novembro ni alaran, fula nebe ita reza ba maluk matibia sira, tamba sira nebe bauna inferno. Ita ne oração la bele salva sira,
itne sacrifício, itne missa, itne esmola, itne penitência, la salva sera, la tulun sera, mas se nebe clamar ba ia ahi purgatório, itne nia oração sera sei fulinet. Kamane maluk sera, mai fula novembro, mai ta hanuin maluk matebia sera. Sera ne clamar, precisa itne oração, precisa itne caridade, precisa itne sacrifício. Sera ne hoto mak tulun sera, atau bele habara sera ne teres. Maluk sera, mai ta hakasa amba, fiarmeti hanai maroma, moristuiri tane fia, oriente tane vida toma tuiri tane fia, iha kribi buat hoto nebe, bele halo ita nega nai maroma. Ita nega nai maroma, hoi tane ibun, hoi tane liafon, hoi tane halo, ita nega nai maroma, hoi hira, ita halo sala nebe, lorita doku sina maroma, i halo ita la fila oima nai maroma, la moristuiri nai maroma. Ma ita hakasama, sai serani dia. Prepare tane ano. Jesus Cristo mai convida ita hotu, lori ita hotu, mbala lehen. Cristo ne mate, atau salva ita. Cristo ne ran, faça ita ne clamar, faça ita ne sala.